Tau te iloa. Nei te ua tau whaabea, and let me say this to you. I will say this specifically, ia ki oe li mongi, ia ki oe whongo koe, wau ke ro o rua le makua rua, evil mai a rua kau porpulenga ia ki au ma, kaki ia le si au vangai. O tau tui la epa, o tau ia. Ele ori se lau pasenge nga, ele ori se lau pasenge le o lau lewo whaak. I'm saying this, o ke le whai aku o so wha mawalunga, ai o ke kalango aku o nga o le mawalunga o le akua o lo ia ke au. Ai paua nga o la umaaka kau ke whetau iai. Paua nga o la umaaka le kau ke pingi iai. Kou ke o mai ia ke au makou whailonga, kou ke o mai ia ke au wa umakou ka mau ainga, bring it on. Bring it on. Ngare ka sia o ka mai fasila au do ke rua koi ma uia oko. Nga o le suafa o Yesu ke riso. Ka ku whetau iai. Yes. Paua nga. Ai se iau koe whai aku le sikala lea. E le o se lau pasenge o la upus ma la u exposure lea a waku mua ia u kou le kou ke whea ngai. No. E kou ke le i kai wheiloa ai mare kūlanga fo i le o le alu waku a o le mea lea li mongi maua uma iau a whea wha solo kui kangakanga e whai a whea ai e ei mangisi o wha masingo e ei... Ah? Ea. Leo au whai atu. Leo vek. Le ai o ke le, I am nobody, I am nothing. A o lea kua lea ia ke au. Ia, leo au whai aku. Iyo e. Auange i e whaapea o ke le o sao whai malau whaila o lo wolanga. I'm telling you that. Oe lea le pule li mongi a yafi. Lea o ke sao whai ma le whaila o lo wolanga. Lea o ke sao whai ma le history o le mea langa mawaila kari o lo uso i auskadia. Ko ngeki drugs. I have everything with me. Leke i New Zealand. Leke New Zealand. Le sa e le maliu, le whaiko maliu ingei. Anga live ma ko wang ngafiri maliu o le ainga le in loa isi ai lenga isa wan. Leke ingei New Zealand. Ai ukili fa ukili le ilanga ile kaulo uloko le ile defamation za ingei ma ingei. Au fa kwai. Nanga uka ngoi fa ki armelia. Ele le ia langa nga o ule ia le isu mai le atu. Ai se o koe fo i mai se i whakula o kala lea. Or ko mea lea ko mai ko whai mai ai ma fora mai ai. Ea. Ko ke o ninga Samoa. Lewa whai aku ia ke oe. I have the whole history, o le history au mea whai. Ale o te whai atu, ko ke lo o kore mele ko ke whea ngai maa ur kei mirengei. O leo ko ke whea ngai ma lau professionalism. Ko ke le i kai ko wheko ai ma lau personal. Ko ke le, o ke ka alo personal lo ya o kou. E ko ke ama kou kai korua. Ea, leo au whai atu. Leala o ke kalangoa personal kulo ya oe e divorce oe ro korua. Le wo fa fa so awa o kangaka ngai ko ke mirikingo. O kangaka ngai ko ke mirikingo, o kangaka fo nga le ka ua mai ya ke. E o oi me o malai va alele fa wai. Oh. Se awe ke fa ngor ka lako. Awa ke whawhang uar ka lako. Ma fau iau mea leanga, ma u mea pilanga whaisa moa. Omi whaangi ale. Awa lava don't you ever want me to go there. Leanga e maka ngā u mea ngā whai.
e makanga o mea nga fai ale o fai aku matanga e makanga kele e ia wa fea le o ke ngofo ma o e mama la mala me le o ke fai aku ia o e au ke ka alo le pikolea e ke o so o ma e lau mai aku ngiau leo that's good ma ngai le wa e kango e ka mai wa o ko leo corrupta nga o e popole e o ko ngi sifi o ko ngi sifi ne wo fai atu ole upo moni ele fai ngo fie yo fai ngo oi tu lo wa and I'll say this le wo fai atu la valo lo to mama o e ia malau fer wa ile ke fero ngi usila ku lo sa mo am fa fe nga ma so ko ma fa le nga ma fa fonga na yo mantu o lo fer wa ile ke fero ele fai ngo fie le kai se si o ngi fo tu lo wa ele fai nga ka ele fai nga ka but ele ese me ka ke maua ele that's not me o fa na nga ele ke fa ma kai ya o lo ai nga le suafa ko kingo ma suafa lawa lunga e yeri ko fa mar fa kang ai o ko ke expecting o se angelu lang o for kang kaula o maka ila video muri ma for folanga ya ma kala kau fa fai o kalanga anga palasi mai au fa makalanga nga ele se fa ola kanga ele o ke kau avea le suafa ma walunga ma ku ainga ma le fa alo longa wa mai ko kele o kanga ka le tunu u mukulanga mo ko fie mai mawai o ya o levanga ka un fa amuka se silo o langa mau karkarango ye fai e su ea o ngi sila fasia ya ma o le menga ki fero wa ye yes yeah awa fo ila o te langona a fai e corrupt ele ma fai ngalo ka o ele o leo samo no let me say this a fai o lau fai nga le pe o resifi ele you are untouchable in Samoa e ma fai ya o turn evil so elo male me ke yai o ngai lo le sa mo ese lo me ka o la vali o fa yaku yes awa o ke la ngongor mele le ke manga o ai o le me foi le a fa fonga mai le malo sa mo o ko ia le au fai por kiki mo ko ia se va nga o le me le ko ke fia va ai inguku ko ka ngaka por kiki ia ile lo control la ko nguku ia nga mai lo le control lo el public yes however if ya kula kulowa leva o fia sau se ka ko fa so ma ka ko a wale ango lo ko kula fongo a failo a ko kaula malama me ko kula fongo ele mfainga fa file mu ko kula fongo ko ka ngaka ia ele o ma ko ngi angelu ma awa e te tau whaafia tawhiti nei ni usila leo bo whaiakula ukala yaki oi awa a whai o e maua le havanoa e te whearua iai ma e sau ma e aruaku ma mea uma awa e ke seu ka whilia na ngaa awa e oi leo bo whaiatu whaitalia o e po ania u me a leo ki whaiakula ukala lea anga le no maua nei na iau mana tua fa longo le mai o talinga fa mai sa moa wa umana e no fu fai au forfolanga i sa moa e ke le lo fa le wila ku lo wa fa fonga la tulu o manga e fai au forfolanga ke le ku lo fa le wila ele meu que ngo foi fa senga mai sa moa fa mkalanga arka kalea fa senga le mai langa e ele le kupu e hayo se mea nga ko wilo alea le ki nga ka aveles ka ngaka ai le se mea ko kula fongo fa yai ko ke ngau la va ko we loka ai ko ke le mvengo wo fo loka ngu ku re ko ngaka fa ka singa ile pale mengi fa ka singa yanga menga fa le fo ko sa ko fa me yang kala le fi kawi ale wo fa yatu ya ela o fa yatu o ke fero wa ile mo la manuka every day o ke ile mo la manuka o a uia male le o fa yatu mon
se ngo ka ola mai anga ola mai se ainga e violence ya kile ai sa ukala o kele fa pe langa upu el apostolo Paulo a pericome le asovat bo ioe pericome le asovat o farsaio o farsaio sa o kula fongo o a uma me uma ngo fasioki kanga me uma kala apostolo Paulo a o nga me uma wala hingi nga me nga o mo ke riso ai o lau fai so o malau fai so o malau fai so o mai lau skaidi de ke kau fai mai ya limongi ayafi le o fai ku runga ola por kala mel tau te ya ku lowa e a ka fai e fo i le kula fongo ile ma fai e kula fongo e ke maua ule mole i ma kau ka umale me ke ya ya se va aisa mo se meo se fai puli ia ai fa sa o roer mor kanga kar mor ngu ko mor fai puli pe a o le fai fa sa o mai sa mo kalanga mo e ya kulo wa sa mo lo fa fonga mo wa ele se respect o ke ave ia ko inga kanga ka fa pe wo mo fa yang kala le fe kawi ele meu ke ngofo ale fo ko foi iskala le fe kawi ele ngo yang ngilang po kala me po ngafima a sanga fa ia ifia ele o yopu e o fai akusa ele o a o yopu ai o ke kakalo foi au ngi ka fkawila malanga le o fai ak ora o kakalo nga ia o ngi o vai ia o se mea o ke ferua ia I mangkau I se mea fa fuase ele o fa ioi pawangan me le o kiri ai o we des kanga kai a ai o fo inga isau se tangata you know awa fo ele se sa o konga ya oi e ke fa pe ke kau fai mai mai e ke la ya if that's what you want I will return that to you e ke sau mai aka ma fai au me ya ngau o karango aku de ke ngi usila na o ke le lopo fe ke de fiala ko su oi o ke ngofo mo mola manukau ke ia yo ule pule ngu I kongo mo manukau aso uma ngofo fo yang ngai ma me uma paula le mbea ya a ia se ke leo so fak ela bo fak ya ke a ke le la lo faku ma fia kama mafa se me ka filo ai ya nga ka kia le o wai pau yo me ko ke o corrupt kangaka oi o ko me nga ngai fai o ve ko ke ki nga ya ukala wai mo wai o ko pa wanga me ko ke o fai ko ke o ko ngi kupe leo ko ngi kupe ko ke manga la me la ingo ko wala ko foi samo ala me ka wala ko foi samo i case mar nga ri ngu kure nga ye ngu pu ai vai wa mano no social media ole o mamale e ai nga o kele le ko fai por kala merunga ri ale la ke o ko mai to ko manga o ke ro ko foi o e fa ko ngoi ko kamalai ko kamalai ko kongo makanga ruenga ko kamo porta wa ko kama umalai a le la fa kongo umala umai ka ie mara va nga ie oi foi kado fai e wo vai le la wa sa ngi usila wa ke vai ya oi pi ke kauru I lui to lo sa mo ko lo war fa fonga anga e yo le wa u se angelu la ka u fai mai so fai mai so le wo fa a ye so faku mo so loko sau mo lo manukau pili mai profesi me o lo kasi lo valu I vali ma fiku ngai ai lo ko finge wo uma la ufionga fatua motunga wo man ka fa so le me ko ngwale and let me say this la ufionga farkua marulu aku and I have to say this wo uma ma felo ai mar ko finge o limongi te va kwala ukala le wo uma ma felo sausi farkua si ko finge o le rilia le fartua foi fiau ma felo I think 2 or 3 weeks ago ile mako event le nga ngai I le Browns Road na ngai fainga wenga le fionga fartua mo tunga I Pacific Family Health sawa approach mai ya fa so mai ma holo ma fa so ma ngai on ma fa so mar ko finge o ri mongi
Fako ese mai kengi. I'm trying to leo ke karangoa. Mo ka mawhai e waku I runga leaka. A true story ai leise lea ia mangi meo ke whakua. Walanga e whaapea mai fo. Le li lea. O sa ukara whaku. I'll look for the karo sia umawanga vave maua le mako wa leaka le faila ufa matalanga le mo ka ngai waku runga leaka le ko ke sila mai sa mo. I'm trying to find this photo card. Yeah. Se umo ka ngai su e ku leaka le I. Ma filo inga, ma filo I masifingi, masfatua. Le la fakula ukala le. E iai maa kalanga whai ma le wharekua ia motunga. O ke fia manga o e whae ailoa I le akungu. O maa kalanga whai. Nga kalo sanga mai si wharekua ia ke awa siata. Wha mole mole wha maa ngalo na mako ainga. Wha maa ngalo fo ia leala. O lea fo I mau ke kala ngoa iai. It sounded like wa mako wa fiu iai le ainga. Wa maa mea ia sa ngoa ma iai. Maa ngaia. O whairo mala ukala I wharekua. Kaku wale lei. Pau wale ngei o le meo ke fia karo sanga kua iawe. O se kanga kai whaafile mua I le akuaru. Uroko hau wili se kanga kai umingo umakua ungofo le fia sisi. Leanga ele o hau nga amaka mea. Lai whaafofonga mai sa moa si la fia sa moa. Ele o hau nga amaka mea. O hau. Nga pauana mea ngau amai ai lunga. O le whaakarangoanga o Samuel ngau whai ai si wharitua. Oa, ngau amai ai lunga kamale wa o I kongwale I kamairo kua ngange kia. O le mako ngaruenga wha media. O le mako wale ngaruenga e o e mai ka ngaka mawha alau ka ngaka e ave lunga. Wa umma fo inga whaakanga mai maka e le komisinga o I ele mingiskau leo sa ina ngā kaimi ia whaire whaakarangoanga ma mea uma. O lea lai lo uma fau. Nga ave fo ilava ngoi ro kua ngange sau wai runga. A nga sauri mongi le kaimire ngā lenga uma ele mori mau Samuelu. Ai sauri mongi sa so o mai ai lesi aso pei o nga o for fola ile kungu. O fe aku lau fionga le kua mo kunga. Masa moa lai whaafonga. Wa uma penge ele o ile mea. Ai pei kai. Wa musu e saurunga o programe famu whaasaya ngalo ia ma. Ai alu fai mai lo ma u pokala mela o skaria runga ri lea. Faku o ia nga mua amaka mea nga amaka nga lalauponga. Aku sisiku o ia nga mua la ka alo merkingo. E oi. O ia nga mua ka alo kingo. O kele ifia ka alo se kingo ia ko inga kaka. Ai feo sofi mai malanga para in loa lea le rile fai ava fa kasi le ainga kasi. O la ua le nga amaka mele mea. Faku wala. Wa fai ngei la ua rangonga lea. Wa ka aro ngere kingo wa mea yo wadi adi airunga. O fai le si wharitua. Pa wa lea. O ke karia inga so se mea ile meo le loko wha mangalo. Ai pa wa leo la ukarusanga. Kala ngoa ilo kuangangi. Kau kala iai. Leave me and my family personal alone. Kako ka alo pere issue. Kako wo pesu hit and run. Agree mai. Kakalo mai fo isi fale kua ole ai ak fai le ri ile ma me ale ke faro no ngile usika ele yala oila le ko inga kanga kala manga o faro ngo kusa mo ya o long ko finge fai fi au ele fa longo yen ale o faro ngo ko sa ula sa wen sa mo kuwa ma de sa le a ko pe sa fo ile o ya ma de sifi e pe ata ngale travel mayal watu ia nga u fa penga ka ko wor malolonga